Kardom naska duit tam samit tumlong CEM Dr. Tuliram ronghang ke tumka duit tam samit chinlo jong he tumka biang lo nana ni tumna tokleng long le tum dudam samit tum Dr. Tuliram ronghang ke tum chinlo ka duit tam samit lake kumar lo te tumka ka duit tam samit tum chinlo lake CEM ke chinlo bon samit la sombol pa samit tum ka chini tum do tahai mane ke tum history chini mane alang bihek pen ko sonna type mal pen ko son ma ko nasi Charlie ma jat mal pen ko sos doctor ka chelong ma la hai sop tamit tum ka chin dum do bon samit so dim lo ma ke ne isi political party alam ne da ka than gali la hai poli bon samit itum dak non CM cho bom so history si don dak ba ke tum so video ka thani la se cheng du judan samit tum lang thonon so video lo ka thani me do pikan la si la chot ka lang tum long dak itum long kunat kunasi tum long autonomous council ja ko ke do mala pen ke kupi pima samit tum long dak thanam pol pen ko an John si mane ke do mal hai ma samyang ton si tum ji thanam la pol pen ko pisa ron numa pin an ron samit so dinong thanam pol research kuri teng men samit. The newly elected members of the council were sworn in today along with CEM Tuliram ronghang. Day after securing a historic win in the Karbi Anglong Autonomous Council polls, BJP leader and the incumbent CEM Tuliram ronghang Lasi first of all itum Karbi Anglong CM Dr. Tuliram ronghang alam tum jithanam de akaimu alam tum jithanam de prang samit tum long first ke itum long CM bangkoans domal pen ko an ma samit tum long dak chiniam semak. Lasi first itum autonomous council Karbi Anglong pen implement kuri cheng luksa phalong kuri lake 1951 se kuri cheng no lasi 1951 hoi tum long first lake implement kuri lo bill ke pass lo 1951 ke tum long Karbi Anglong autonomous council ke long cheng lo lasi so long ke long cheng hot itum long kumat lo first itum long ke CM ke chulong cheng ke lasi first itum long CM chulong cheng lake khorsing tarang 1951 tum autonomous council long lo pe 1952 bang ke khorsing tarang sami chophido CM sami la sod bang ke itum na ke 23/6 1952 sela ke chulong cheng la dak ta la ke si congress party pen BJP ke li la si siri ni hang rong phar bang ke la ke second CM lo penan no sami chini tum do thai bo sami la ke isi tum lo CM lo so pen sami 15/12/1955 sela ke chulong cheng Siri Chandra Singh Teron sami long lo next 26/6/1956 ke long lo alang sami long thulo Siri ni hang rong phar sami CM long lo so bang 25/6/1957 se so bang ke long lo bon sami la so video bang ke tumnong ka prek sami bang thegi la council bok ke committee ke form cheng mala pen ko son ma ron pen ke implement ke cheng ke look sa phalong pen ko son ma sami so per next video sami ban unjila bang ka prek video sami bon sami tum bini da thana ma la so topically la non tum da thana ma ke Dr. Tuliram ronghang as history pang cheng bo host bang ke doctor ta long lelang asi tumnong early life itumnong Dr. Tuliram ronghang alang ke cheng si pen sami tum pang cheng bo Tuliram ronghang was born on 6 August 1972 in a small town R2 Kekang, West Karbi Anglong. Si Tuliram ronghang mahang tek cheng like 6 August 1972 selang samang mahang tek lom. As so la mahang tek like R2 Kekang bua adimlong selang mahang tek la so rong men like R2 Kekang plus so dimlong pensi alang mahang West Karbi Anglong sia mahang tek star joysing ronghang bula alang lia po men like apini apai men like basapi teron people. Alang ke commerce Charlie la se alang bachelor of the degree ke lomang ke la ke si commerce pen as so commerce me alang ke long sami la so college alang ke Guwahati commerce college alang sami ke first ke dung ke dongkam higher school semlang dun higher secondary school sinon ma ke tum so din ma ke pulo alang sami la pen ke Hojai college sam alang long dun lang la pen ke alang sami BJP ke join cheng ke June 2016 ho alang sami BJP long sami ke join lo personal life lo alang ma sport bani hang o alang sami badminton ma si favorite of se pulo bon sami alang la so join ni sin bus me sport han sami alang sami party si dak sami thanam se ladak nimena ning kre pele ni than de bon sami ladak ning kre pele than bodali jat lebli ladak sami tok dak disclaimer pachini alam the asika duwe tan sami la so bank ka chini gana sot athene Dr. Tuliram ronghang sami
ni semi research kuridam lake isi ni limited source ke long chot mande dak isi internet long ke long alam the ansi dak semi ni than chini pon lake ninga lo kere alam le ni than pon tap tali jatali dak isi research kuria teng mande information ke long teng si dak bang ke than pon la sian tuman semi jongsi ning samse retar lip dam tame hadak semi long ji la pen la sodim lo make ajak ma ke people si corruptions la hai ke kini ye pos mini ye de lo si puthai bon semi dak pen si history chini am nang pusi dak history semi ni ba ka smart dam la dak si corruptions tho ma politics la pupu against pache bhong nang phanle so video ke salam kali la pen ke si oppositions party pache bhong nang phanle da salam namli la pen dak just only educational purpose video si dak bang salam pon la pen so video bang ke isi un an ke research kuriam lo jongsi la dak video long jongsi tum penan semi da research kuriam long semi long pasonte dak semi paklang lap lagang to si me hinu semi bon semi la so dilo make limited source chot la ke tum north east india long ka duwe tum semi chin lo north east long ke isi limited source se penan hormang ke long chot la si so join si da research kuridam semi limited si long chot la pen ke la so full informations bi hekman ang bong kubi ne bang ke da ke informations avi join si example penan cm of photo semi internet long avi tum kar biang la so join si la dak semi silamun idelo la si ne kan ninjalam thi semi guji made buji pa me pup sining thelo la si video lab pangcheng thuna tuliram ronghang was born on 6 August 1972 in a small town R2K Kang alang sami amahang thek la tuliram ronghang la 6 August 1972 se alang sami amahang thek lo la ke si small town long la ke R2K Kang si arong men sami irlo na so rong men long ke do la ke west kar biang long si R2K Kang arong ma ke do la ke alang sami amahang thek la ka August 6 1972 se alang sami amahang thek lo R2K Kang dong kam west kar biang long se alang sami amahang thek lo la ke si Indian Political Service Chief Executive Member non nong du bom lo la si Karbiang London Most Council KAC is a proud son of Gomalo Asopo Mr. Joyce Singh Ronghang Pumen lo la pen ke paimen men ke basa paimen men basa pideron people la ke tuliram ronghang la ke chardi dam la ke isi bachelor degrees ke la ke commerce pen se ke long so commerce la ke konalap te Guwahati Commerce College lang dapan se pinilo so following his early education at Dongkamukam Higher School, now known as Dongkamukam Higher Secondary School, bisi normal pulo. Las known pumanga Dongkamukam Higher Secondary School bisi pulo and Hojai College. He is a prominent leader in his community service as the chief executive member (CM) of the Caribbean Northernmost Council for third consecutive times. Lang semi si third consecutive times semi long lo dak semi alang CM semi long lo. He has held in the influence position since October 24, 2013. With subsequent terms beginning on July 7, 2017, Zipang Cheng and June 23, 2022. In June 2016, he joined the Bharatiya Janata Party (BJP), further solidifying his commitment to public service and governance. Chong sinang tum samela APHLC itum long samela APHSLC alam sami tum long jak thanem te tum long ke cheng C formations ko si pang cheng ma sami dak history sami phodam lap sami video sami semar u mo sami tum support un det sami dak sami mane avidet po mane video sami semar nak pansi so mo non sami semar me det bon sami na tum jong sinang ji plo te dak comment sami pachin no me lapen ke ni sami ke wan han se bor ibon po jong sami dak research kuri tang an sami tum long ke long tang do athemane dak tum long all party hills conference leader ajot mo cheng na ke klang cheng bot pasami tumlong hayan sami tumlong dola lasi la so puthak sami tumlong la so video sami semar unji la pen ke la chot ke la tumlong autonomous council ke form cheng autonomous council ko na pase form cheng mal hayan sami tumlong ko na pase na ke lang cheng ma na ke li cheng ma jat ma sami tumlong haya history sami dola pen ke tumlong autonomous council konana ai ria long situm dak india long sami doma sami hayan sami long la bot sami so video long padingo sami minute tum lang ma dia na pasi subscribe sami pati hek lo ke si political party long la pupu phanegali la ke si tum history long atum han sami tum china ni pasi so video mai ke tan si hope na ton sami understand ma buji pu sining thelo la pen ke buji pa mi pu sining thelo si pidi video lan hello kardom